man gitu media kan mungkin bang gitu kan ini nang gitu apa beda cerita main nang gitu kan itu apa pada presiden kan repot itu mah yang dia biasa yang tenang tuh ini tuh ini sama kawan pakai lo ini langsung presiden ke kanan kok akhirnya lagi mangger jom sosial media lo kahuri saya mana forest department of kan kalau dah long ini tuh kita long kalau kan ke isi minggu tuh ini akhirnya kacini tuh nanti lo kalau ke 2012 ani kami melakukan forest department long without regular recruitment process of ipin mana advertisement of ipin pen hada kong appointment pilak la puson si hada paper media long kapag pun tu la si non alang lidun hal lang so proper regular recruitment process advertisement kabinet wa join pen non 340 individuals of han akan kiban kudum han showcase notice serve lo sini tum long be kan le do showcase notice ke serve lage additional principal chief conservator of forest ahin pe sini tum sini ke serve ni bani 25 Jan 2023 tas ini tum ahin pen mate ni tum song ahin pen on hi chakapang nang tum ahin lama ke la puhen do illegal pulotan ke kopi po selana ni alam ni tum paklem nomor ada kopi po si kitchen mani khanthe da non 11 12 years api sinon kan thanji ko alam paklan thula lake langdam lo potang ke hala employees mate individuals atum han lake harassment ti usini tum punan ko athe non nang itum langdam bi tha batu chini lo alang ni tu well qualified lo alang itum nang claim bom si alang itum long ga chu en da lo sona ka somar ma school ko badun da lo ahem tum ga chapang rai no pusan da lo non men alang itum en khan tu ko potang ke alang itum pona lo ke dang athe boren di claim da han ku abang chi lo potang ke non apor ke alang lidung ke konane sai ka kita ho komane la mane hemon kangkap tu la ke thelu dasi la benako alang lidung arnisi social media hade media thinu bachu kudu jong se in thampet lo bolatan te alang lidung extreme step dam thichi kudu kuda kading je do extreme step kuda kopilo la isi ka phirmi men deng penal mate ki jut siang deng onji extreme step ponomati lasi nilitum songa hin penke kachuni ngri dumji banke ala CM man itu CM tuliran nong hang ke hai ban ke je alang litu man ke labang su shopos notice ban ke withdraw het nang ko lapen kai ting ki claim nong thoda ting si alang itu man paklem nong le thodan ko athema non langnami tha re-interview phagi pasalang itu Cardinal Thomas Council Authority pen dalam ke chokla kon dulu asi re-interview ke phalo bulotan ke alang itu ladak long dun jilang ba ni itu kama thangane long unde ko people ma long unde ke non langdami kha pina na tumge retire po dok la sonda dulu ata na ongo sa dulu na sona khaji pina na tumbang ke kayate aw kapra ni tan phun la ko jari lo bale ne tum chini te mo kante forest department no ke physical test la son dui ko ki kap ki dam ben chino kapre klasi non por alam itum sabu sar hang por ke retire po dok son physical test pidun un ko la bana ko isila re-interview lo putan ke lage open for all badita participate dun melo badita dadak lo ke chapati dun kasi kecepatan itu untuk petang teh, kalau ke komat maupun cak coklim si longji, abarin komat alang itu hansi pitulak pola ke kali mati, lapusona provision dia nak hok interview long ka, lapusona provision dia ni, kasi ini itu laki re-interview lagi kalau petang teh ini itu isi ni komat kalau abang atum ke laki long le regular, kasi CM ke hai pansa tome rata sudun si alang li panta inut songja bukan lain, kasi songja lu petang teh mentunya tu kami thang rata su kami kapasung di kami ko ielo lasi siapa kaya satu mereka dah long bagi kami thang rata su non extreme step kita mesti di kuat di long bagi alam ni jengkanta kapadam long lede di pan misena side yang konsi alam itu kan putar aku yang step dengan ko itu macam semua yang tanya kacuni hirwan pada kondo lapen doan individual salah agree employees umpan ini itu macam semua yang tanya bukan tu mana lah no jela bangsu kaca semua kan nang itu minuet kemat hari nang itu macam sumlo lah kan itu macam sumlo sini itu kemat hari Pasal nang itu kopi macam song lagi, body long lagi, itu kait kita nak macam ni, lo, akhirnya itu macam ni apa yang orang dia ladak maximum employees 95% ni card itu saya di, macam ni lah si card B. Kaya long ni kumat harus CM sah tapi on humanitarian ground, alang itu kan putar reinstate lagi bukan sih, itu mah hen pen, tuning ribu no, ahok lo tema, article 14 lah, article 16 nanti yang violation itu kok lo, constitution nanti yang mana, nama saya macam asitin nomor aron lah kalau pada kokul, imit aron la pola pode la boy chokche de munit ke i phabat langom na chokche de phani lang nai pros and cons ang nai to non in thampel lo badam te alang ni kopi lo chok kopi lo betam
labang so put hakamat pone basi on humanitarian ground CM ke hasil kami puthot alang ni duman thang pasik sak sepin pen reinstate nang ji kusi nutun hen pen ke puthot alang ni pan chun ni diligin pen ni bi bola mai lo akapre ka department no ke doma abi mo pera ta chini bo open secret lo chupang lim ke tu bek lo na sa athema nang tum lang kami ka Cardinal Thomas Council pen ke tonon nang interview phap he de program le interview le phap se ram hera ke free and fair recruitment process le amang itum ke dengpon la bali ke interior candidate ke athema nang itum lang kami no kada long jong se nang itum exam le tokan de ta ada long shortlisted candidates made final score sheet kapak lang so nang ke made nang itum thek long de abi ma asi jong se abi no ko ke kosom si interior pudam mi po aka prek long se kami asu la so ta ko CM council ni lo মানে সবটা ইন্টারভিউ aku itu na call to po suka dia ko palilo সবটা aku di মানে illegal kan legal na ron pada dia masih claim per pun to masih celang tu betul itu সবটা kasi itu mehen pen mo ka jong ko mati non re-interview claim ki kusi alang ni pinangan ra acha pai lo acha ta ki sir me re-interview lo pakan ke lagi open ko lo padu le pakai to pakai ma interview में कॉल बोले एडवर्टाइजमेंट की कौन एडवर्टाइजमेंट तो लक्षण तो के आपकी मिलूं सी लोन चोजी आवान में लोन दे देजी मते आवान से लोन चोजी आपकी तो लोन दे देजी लक्षण आप विजन ला में हमरे ना लोन ठेकलम लो आतुमी नि तो मीडिया लो ठेकलम लो आटा दोआ लो बिना तुम के साधु साध है करे किया को डॉक्टर ऑप्शन लो थी मके केंटन सी देन एडवेंचर्स के मन को कॉल बिना ना तुम जैसे नॉन ला फिजिकल केस लो अलग से ऑप्शन क्वालिफाई उनको के का के दामी इवेंट लो lapen aja katuma ke hal arta ki jum dum sa kami kaya temle awan kabut ka puta kali dia komani dum ke sula puson ta aja ta kasi lake qualify favorite lu physical person ta lapen adum tupen ke non mobil di puson apa vision ma sari nang itu na hob advertisement langit no ja apa na dum se long long ji to puson provision ke ave mati kasi la lo putan de interview ke ko interview ke tha putan de ke 110% apa na tin ke long le regular alang ni non ki pudan ke uthot long ki bola ban ke alang ni ko basis pe ni ki pudan ni ki chini le do then itu ma song na hin ni pudan ji lagi it is just an I watch ha apa ka paman ko usi ni pudan ji la ni interview ko le uthot alang ni tum se chalo tu ji la suppose notice ke pade criteria council ben ko ini ke man lu ta hai ku ma tha la ban ke ni tum nom na ke thang chini lu de la mate alang ni tum ba ke awan pe se down 340 individuals sa iman sa kapal exam lu si itu dia dalam lu nasi kopi alam itu kopi intention ni ada ni lagi chini mungkin kan ada kalau dia itu mah orang datang orang ada komen di dia pada